Ya confirma el militar como el portavoz del Western Mindanao Command, Major Filimon Tan Iho, que curta el miembros del Abu Sayyaf con el pescuezo del Dila Uno cautivo, que tasemiha con el Canadian kidnap victim si Robert Hall. Triste storya anoche pa lang tasirkula, pero este gali verdad storya desde Samal Island na Davao del Norte, tali-aura na Sulu. Ito pong ulo ng isang Caucasian-looking male ay natagpuan po sa harap ng Holo Cathedral kagabi, 8:45 ng gabi. Ito po ay nakita ng civilian, inireport po sa pulis at sa sundalo. Kinuha po ito at dinala sa kampo, sa brigade po, doon sa Campo General Teodoro Bautista. Anoche pa lang, ya pwede revela ng news team que un cabeza ya pwede encontra afuera del Holo Cathedral envolvido na un plastic bag alas 8 pasada anoche. Asigun kuntan, talia ahora na kustodiya del PNP na krami, el cabeza de ese alegalmente cabeza di Hall para el confirmatory test. Pero no hay paasigun siyempre encontra con el cuerpo que posible esta semana el asesale el Abu Sayyaf. Yung pong pinalabas na statement, ang Abu Sayyaf na sa Lunes po ay ilalabas nila. Ya admiti al militar que no hay sila enseguidas alcanza con el responsable con este a mediante al di la law enforcement operation. Tapiri sila ahora que debe hasta el gobierno lokal del Sulu hasta el de este mga residentes ayudaya kanila asa descansa con el mal trabajo dahil talama sila, demonyo akto. Dire-diretso po yung ating operations, we will not be bothered sa nangyari po na ito. We are concentrating on the kidnapped victims still at the hands of the Abu Sayyaf. We are hoping that we can rescue them, yung natitira po. Na records del militar, 2 mga estranghero talipa ahora na mano del Abu Sayyaf, mientras 5 pa el mga locals el talipa siyempre kanila. Del pasaw semana lang, 4 mga Malaysian nationals el yalarga el Abu Sayyaf que posible ya pag-ransom. Ya habla el militar que mismo el Canadian government ya habla que hindi sila negosya con el mga Abu Sayyaf. Vivo pa también ahora el 2 pa mga kompanyero di Hall, como kanda si Kingstad y si Marites Flor. Albert Luna, Dateline Zamboanga.